Світанкі, мае шаноўныя. Так, сёння з вами будзем гуляць, як заўсёды, у сераду Far Cry. Праходзім трэцюю частку, вывучаюся. Заўсёды гук не выпишу на трансляцыі. Так. У нас па факце. Што у нас атрымалася? Вывучаюся, галава яшчэ крыху ў працы. Я б нават сказаў, не крыху, а на 90%. Трэба паціху гэта будзе змяніць. Бо час сёння ёсць, на заўтра я зусім не ўпэўнены. Я, шчыра кажучы, на заўтра хутчэй за ўсё стрыма не будзем. Я пакуль што дакладна гарантаваць гэтага не магу. Вось, таму што высветліцца па выніках сённяшняй працы. Назовем гэта так. Прямо как из сна. Дела здесь вроде не очень. Гэта наш сюжэт. Трэба глядзець гэты горад, зайсці ў бар, павітацца з нейкай там асобай. Не сутнасна. Гэта пакуль што нас не чапаецца. Чаму? Таму што ў нас ёсць змены, якія я зрабіў падчас выходных. Так, быў час, на якім я зрабіў вось гэткае. На вось гэта выспа, востраў, які нам даступны, ён зараз вызвалены, як бачыце. Сюды мяне не пусцілі. Вось, ну, але гэта другі востраў, які ёсць. Таксама, як будзе дазволена мне туды перайсці, дык будзе таксама вызвалена. Механіка дзіўная дастаткова, таму што калі я плыў проста сюды на гэты вось бераг, мяне паперадзілі, што так нельга рабіць, вяртайся назад, а калі не павярнуўся назад, мяне проста тэлепартавалі. Карацей, вельмі прымітыўна, але як ёсць. Добра, ідзем па сюжэце. І трэба занурыцца, трэба троху сваю галаву перанакіраваць на адпачынак, бо я так доўга не вытрымаю. Так, добра. Паляцелі. Па гэтым баку? Не па гэтым баку. То место. Нейкая вёска, ну зусім. Вёска вёскавая. Не беги впереди паровоза. Давай решать проблемы по мере их поступления. Кроме того, возможно, скоро пойдет дождь. Сезон еще не закончился. И что будешь делать? Дай мне подумать. Ніхера сабе, як яны бадзёры размаўляюць паміж сабою. Делай, что хочешь. Лично я не хочу уходить. Пра паравозы. Што ты? Дрэмер, вітанкі. Дзякуй за мою павагу. Надо найти человека в белом. Чалавека ў белым. А чаму гэтыя пакеты зялёныя, калі яны чорныя? Я нешта не бачу ніякай крыніцы святла зялёнай. Ліхтар гэты разбіты ж. Алкаш. У белым, блядь, тут усе брудныя, як, бляха, гэтыя свіні. Давай сядаем. А, во, ты па гэтай белая. Слыхала Белоснежки? Да иди ты со своей Белоснежкой. Все время чушь несешь, когда мы играем. О чем ты говоришь? Белоснежка сбежала из лагеря Васа. А теперь он убивает всех мачете. О, хуже тебя никто не рассказывал. Убил? Если это правда... Не кажи. Такі собі оповідальник. Что-то справился с ним, будь уверен. Наверное, зарубил бы его собственным мачете. Он такой уже сделал с хозяином шахты. Ходит художник. Его он убьет поизящнее. Я прав? Так как говоришь, он выглядит? Ва-банк. Олин. Хлопцы адразу пацеклі. А гэта зноўку нейкі царушнік мусіць быць, не? Хорошая игра. Та ты шо? Это же Тараканы. он Куды ісці? Киту и Оливеру. Выходзім. Гаўно ваша забегаловка. Вот он-то мне и нужен. Точно. Цитра усилила свои А, незаўважна? дела крови. Хоть предложил Васу деньги. Ось так недастаткова незаўважна. Дрэмер, як справы? Што цікавага адбываецца у тебе? Працуеш, адпачываеш? Гуд? А, дарэчы, чуеце гэтую музыку? Яна ж жа ўзятая была з
Яна ж була взята з Fallout другого. Ты не мог бы мне помочь? Всего лишь парой баксов. Всего парой. Что скажешь, а? Давай, друг. Ты ничем не лучше меня. Ты бы дал мне немного денег, если бы не был сукой. Ля, у їх тут на вёсцы яшчэ бардельнікі, йо. Слухайте, а скарыстацца ім можна ці не? Что-нибудь про клиентов. Все записал. Часто приходится держать ручку. Вот тебе и средняя школа. Держи деньги. Тащи его внутрь или избавься от него. Эй, такая Без паліва таки падышоў, запытаў усё, што яму неабходна. Я занят ночью. Мы тоже милые. І мы пасередзе на вуліцы, на кукішках. Я торгую на самых выгодных условиях. Только взгляни. Нават не звяртае увагі, мы настолькі незаўважныя, што на нас не звяртаюць ніякай увагі. Где мои деньги? Мне плохо. Меня это не волнует. Ты І што сабе? меня. Мне нехорошо. Тебе нужно лекарство? Бычара які. Вот твое лекарство. Тебе лучше за ним. Обманешь меня еще. Та ёпта, ты паглядзі, што тут робіцца за ім ісці. Не хотите. Мо дапамагчы было трэба дзяўчыне. Вось Геральт, напрыклад, дапамагаў заўсёды. Эй, составь... Нават шалавым. Та пачакай, хутка павярнуся. Бачиш, у мяне тут я сцежу. Серія прогляду 50, дрымер, дзякуй велічэзны, 50 стрымаў запар. Шалець, слухай, гэта ты атрымліваецца ўжо 3 месяц, трэці месяц пайшоў. Без перапынку. Не прапускаючы ніводнага стрыму. А шалець. У мяне не атрымліваецца так, у мяне, ведаеш, у дзень праца вось з'явілася, халера. Призраки. Чай. Меня тут нема, не глядзі ў мой бок. Нельзя отставать. Дымк, мышь, не адстаем. Идем? Нет, все пьем. Усё? Зараз, я ўвойду, чакай. Я хацеў вось туды. О, ля, тут яшчэ клічнік ёсць. Блакітны. Малая, чуеш? Ні халера ты не чуеш. А гэтая малая, чуеш, не? Блять, але ж ты страшно глядзіш на мяне. Я лепш тут пастою, ты не супраць. Ты не глядзі на мяне, бляха. У мяне няма гэтай валізы, каб на галаву цябе нацягнуць. О, тут камусь кепска. Эй, составить компанию. А ты чистая, помытая? То, что ты видишь. А то. Божах, на твар все ж таки страшно. Так, ну блакітны клічнік потым ужо. Будем там глядзець, што да чаго. Пабеглі па сюжэце. У тебя есть 10 секунд, чтобы сказать, кто ты, пока я не подорвал взрывчатку под столом, и вся эта халупа не разлетелась на кусачки. Боже! Вряд ли. 5 секунд. Джейсон Броди. Правда? Да. Так ты, Белоснежка. Да или нет? Как меня взорвет? Прагматик. Обнадеживает. Олдскул, вітанки. Если ты себя патриотом, Броди. Видишь ли, настоящий патриот не тот, кто отдает салют флагу, держа в руке хот-дог перед матчем. Это, простите, лажа полнейшая. Настоящий патриот вскормлен леди свободой. Узнав о гибели брата на войне, настоящий патриот спросит: мы победили? И возрадуется вести о победе. Ты настоящий патриот? Или один из тех хиппи, что распускают... Там некий покойчик у его. Платки? Настоящий патриот. Точку. То, что я хотел услышать. Кстати, у вас и твой друг Оливер Карсвелл, а я подбираю очки. Не бачно нікого. Чем вы их ищете? Пусты покой, мабуть, нават без подлоги. Я могу тебе помочь, но не просто так. Я разыскиваю кое-что. Услуга за услугу. Окей. Не. Ля, обклаўся відэазапісамі. Шпион? Не скажу ни да, ни нет. Ладно, шучу. Я работаю на Лэнгли, агент Уиллис Хантли. Отлично. Мне нужно отправить весточку домой. Не выйдет. Я на нелегальном положении. Прямого контакта с управлением нет. Значит, ты тут один. Нет, ты шутишь? У меня группа. Они в поле, но скоро вернутся. Снимки, которые они прислали, навели конкретный шорох.
Всего сказать не могу, но, поверь, дело крупное. Ну, круто. Но мне нужно больше данных от источников. З якої? З якої криниці? О, вогнемет. Слухайте, гэта вогнемет, ён ідзе праз кожную частку, не падаецца апроч правил. Эту красоту изобрели во Фрицленде. Хойт? Босс твоего доброго друга Баса. Еще он заправляет крупнейшей Зараз будзе экшон. южной части Тихого океана. И к тому же выращивает... Крицлянд, ну, Витас Паладины. Если поджечь его поля и лодку, он живо примчится на остров. Я получу, что мне нужно, и мы узнаем кое-что о твоих друзьях. Копишь? Нет, итальянские приколы получаются только у итальянцев. Как сусальное золото. Понимаешь, да? Ну, такий собі царушник з тебе. В общем, держи ствол. Ух ты. Спасибо. Приятно слышать. И не забудь про лодку. Да, понял. Я тебе доверяю насчет Хойта. Та ти що, тільки що познайомився. Він тобі ледь не подарував, ти йому довіряєш. Порозмовляти з Виллісом. А, ти саме Вилліс, який був у 4-й частці. Та ти що? Бля, ні. Чекай, гэта мне трэба. І гэта мне трэба. Правда, давай мы скинем лепш гэтую бляха. Снипку. Хай она тут у тебя застаецца. Я буду подыгрывать, пока это... Майкл кае світанки. Так, тут у нас звичайная наша зброя, тут у нас вогнемет на двойку. Может, Деннис знает что-то о Хойте? Дениска, что ведаешь? Эй, Деннис! Джейсон, что нашел? Видение указало мне на человека в белом. Еще одна алкашина. Странно. Я никогда не слышал о нем. О, Он рассказал мне о боссе Васа, Хойте. Хойт Волкер. Берегись его, Джейсон. Ты думаешь, вас чокнутый, но все зло на острове идет от Хойта. Он отнял у вас его разум. Это он, кукловод. Ух ты! Чеські кукловоди. Васине гнездо. Добре. Зараз будем тормошить. Так. Добираться до плантации наркотики. Котики. То есть, туди давай. Не туди. Треба кропочку ставить, бо не бачно, де воно. Головне, каб не куколды. Кукловоды гэта нарук. Не, чэшскія кукловоды гэта ж наш беларускі мем. Таму што ў 20-м годзе, калі пратэсты былі, усе з гэтага рагаталі, як Лукашенка тлумачыў. Нават не збіраю скуру, калі вы раптам не заўважылі, у нас прапамполка была полная. Мне толькі засталіся рэдкія жывёлы. Гэта мы таксама зоймемся, але не сёння. Не пойдзем па сюжэце. Алексеевич, вітаначкі. Давай возьмем наш вогнеметик. Главное, каб драпежники нас не отвернули уваги. Так, мы же эту базу зачищал я. А сколь у нас тут еще столько? Скоро надо вмазаться. Дан-да-да-дан-дан-дан. Дофига травы. Теперь это псина.
Давай, признавайся, old school, тобі музика подобалася вельми моцна, я так паркую. Правда? Та ну, чекай, двойка ж, натискав двойку. Ні. Ой, довга перезарядка. Одно есть. Аля макака. Щось подобне там було зараз. Ні, до речі, музика знайома. Чомусь ці не ведаю. Круто! Курва, бляха. Не, на такой отлеглости оно не працує. Шей. Треба було підпалити. Воу, тиши. Не, ну ви гэта бачыце? Говно якое. Это уже третье! Как же офигенно! Ще один герой паузе. Чекайте, хлопцы, чекайте. Бошку подорвали. Поле горить. Вот и четвертое пошло. Так, ну його всі треки, ну, потому что, як засідали, снайперскую хуйню нейку набив. А ти вечно незадоволений. Так, я чомусь подумал, что мы тут подпалили. Так, это спаленное, правда ж? Пятый номер отжег на совесть. Ой, холера. Добре, заради вас.
Головне собі під ноги не бахнути. У-у-у. Теперь взорвем Катя! Одно есть. Все. Усё, чекай, там же ж був гэты магутны. Чал. Ён мяне згубіў, бачыце. Готовы. Так. Алексеевич, так. Я ўпэўнены, што калі зрабіць балахізат патрацца, што мяне, што будуць мемы па-беларуску. Мімасная гульня. Нічога не паробіш. Так, все, вогнішча. Вогонь ужо згас. Так, толькі 3 гранаткі, на жаль. Так, штосьці тут мусіць быць. Ось моя. Дадай яшчэ одну. Так, поле спалілі. Чакаем візіта гэтага галоўнага хлопца кепскага, правда? Як заўсёды ўсё ўвешанае. Дзякуй Богу, што не акрываўленае. Так, лепей Галіл, падтрымай габрэйскіх сяброў. Так, кажуць, паразмаўляць з Вылесам. Хвіліначку. Дарэчы, у гэтай частцы я спрабаваў пагуляць з гэтым кулямётам. Да не так весела. У 4-й частцы было значна лепей. Нічога няма, апроч раслін, я так разумею, так? Пеп-пеп. Так, Вылез дзе там у хаце сваёй сядзіць, правда? Дай аптеку сюды. Дай паглядзець. Так, Вылез у хаце сваёй сядзіць. Паляцелі. Брюс, Вылез, Брус. А як правильно казаць, слухайце, на беларускую? Брус усё ж таки перакладаць, правда? Некаю, мяккай. Обожаю огнемет. А боже. Ну, что тут скажешь? Ну, я б сумняваўся, мне не надта спадабалася. Держи. Трымай навушнік. Спасибо. І раз сабе якіх схаваны. Ходишь? Незаўважна, просто на галаве. У меня здесь не просто так американский флаг. Здесь общество, здесь порядок, а там джунгли. Там синапсы в мозгу начинают постепенно затухать, и сразу забываешь, кто ты и откуда. Было б нядрэнна дадаць беларускую гучку, вядома. Я уже почти раскрыл это дело, еще чуть-чуть. 7560 радкоў, я нешта такое бачу. 7560 гэта мне на... Ну, тыдзень нармалёвай працы. Калі раптам табе патрэбна дапамога, высылай, я табе дапамагу. Хотя бы отвлекайся от серьезных дел. Благодаря тебе. Снуп Дога інфаркт на гэтай місіі здарося можа быць. Хуй не впился. Вообще. У Far Cry шмат тэксту ў плане субцітраў, ну, не так шмат, як у Ведьмары, правда ж? Его друзья распродадут. Я убил старшего брата. Сделал то, что ты сказал с младшим. Моя сестра.
расписывает белого. Меня не волнует твоя семья. Только по моей милости твоя башка не красуется на антенне моей машины. Поэтому будь любезен, начни волноваться насчет Джейсона Броди. Окей, Хойт, окей. Ладно, фантастика. Прекрасная погода. А что за деревня чуть дальше? Берастаун. Кучка любителей местных. Украли накладную, очень дорогую для меня. Нужно их навестить. Рад был увидеться вас. Лучше держи путь в Берестаун. Наверное, Оливер там. У кого она? Скажу, когда там будешь. Мне нужно работать. Пока. Так, размаўлялі, трэба ісці ў Берестаун. А Берестаун гэта дзе знаходзіцца у нас? Давай. Да рысавых палёў нейкіх ісці. А рысавыя палі ў нас на поўначы. А можа тут лепш прайсці вось так? Бо мне падаецца, тут нейкія горы мусяць быць. Чалавек на імя Хой. Так, мне ж, дарэчы, навычка з'явілася. Ажно 2. Нормас. Так. Навіды трымаюцца на 50% больш. Гэта добра. Але пакуль... Дарэчы, вось тут яшчэ мне здзівіла, я калі прапампоўваўся, выявілася, што трэба таксама рабіць некаторыя такія дасягнення, забіць, напрыклад, гранатамі. Я забыўся пра гэта. Вось. Пазабіваць гранатамі, тады адкрыюцца нейкія магчымасці. Вось, напрыклад, гэта, наколькі я памятаю, правда? Так. 5 забойстваў, тады вось гэта. Чаму яно патрэбна? Таму што тут у нас цяжола гэтых чалікаў можна будзе забіваць са спіны. Гэта будзе значна лепш, чым ваяваць супраць іх стрэльбой звычайна. Так, набыць бронекамізэлькі 3. І паставак 3 зрабіць. Так. Кажаш, бронекамізэльку набыць. А дзе яна набываецца? Мусіць тут быць, правда? Сюды пісталеты, гранатамёты, боеприпасы, РПГ. Не зразумеў. Набывай галіл, кажа. Так, хутка продаж. Галіл. Чакай, галіл гэта што? Гэта ж не сніпка, не. Гэта не вінтоўка, не. Гэта не глыбат. Магчыма, гэта вось кулямёт. Толькі Ю-100 бачу. То і маецца. Гэта вінтоўка, штурмавая. Вось гэта? ФАМАС, ці як я назавецца? У гэтаму Counter-Strike'у. Французская штурмавая вінтоўка. Не, гэта ФАМАС. А галіл што? Там і заебісь. Я так разумею, галілу тут няма. Можна ўсё тое самае усталяваць. Я так разумею, палепшанні ўсе аднолькавыя, правда? На кожную гэтую. Нейкая бляха 1887. Вінчэйстер. Тырчык. Так, давай, знімай. Табе трэба на паўднёвую выспу дапярдзець на пачатку. Ну, вось, бачыш. Значыцца, троху пазней з'явіцца гэта. О, дарэчы, эксклюзіўна яшчэ ё. Я штосьці не круціў уніз тут. Бронекамізэлька. Усё. Во, знайшоў. Яшчэ 5 разоў так набыць і будзе добра. Мапы.
Паглядзі ты. Тая самая херабора, што была і ў гэтым. У 4-й частцы. Любимая зброя. Тень. Вось гэта цікава, дарэчы. Гэта амаль тое, што ў мяне ёсць зараз. Спецыяльная расфарбоўка. Прышпільна выглядае. Як-небудзь. Ну, значыцца, пачакаем, пакуль паходзім з гэтым тырчыкам. Колькі я памятаю, мне яго падказаў Фэй, вітаначкі. Вось. Што там? Пеня нейкай раве. А дзе там гэтыя палі рысавыя? Так. Надеюсь, семья в норме. А нормально, боже, что вам тут валяваться на гэты клан? Я в Беростауне. На холме есть хижина. Оттуда виден центр деревни. Не выйди из себя. Угу. І ми такі хоп, одразу сюди. Тут Хой. Пусть он сначала уедет, иначе он твоих друзей пустит на фарш. Я хочу, чтобы вы поняли. Дык, а чому б нам не кинуть гранатку? Гляди. Местным дикарям кончат так же, как наши местные друзья. Я понятно говорю? Ты! Беги! Якої вишині двір були? Видишь парня в красном? Посреди минного поля? Понятно? Веселитесь, ребята! Это твой. Ябать! У него транспортная накладная, ведущая к Оливеру Карсвеллу. Она зашифрована, но я расшифрую. Чекайте, зараз потлумачу, що я маю на увазі. Усё, з'їбався? Піздує сюди. Гэта ж сцена з 4-го Рэмба. То бок сцэнарысты Рэмба спіздзілі сцэну з Far Cry'у? Ашалеть. Ладно, Джейсон. Вы разумееце? Не, вы разумееце гэтае ці не? Курвы, бля. Нормально. Мне 5 трэба забіць. Зачысціць. Слухайце, дык гэта ж натуральна місія з гэтага Рэмба. Дзе ён там з такого кулемёта, памятаеце, было такое? Агент Уиллис Хантли попросил тебя вытащить. Сказал... ВРВ, вітаночки. Так гэта і вокна, якім узроўні. Мне нужно в деревню. Когда Макс Пейн, каб не гемеруецца з камеры рабілі. Так, высачэнны дзверь, запраўды. надо пройти через поле. Малы, куды ты ляціш? Надо добраться до Ремины. Ну, трапнасць тут такая сабе. Давай, лячыся паціху. Прорвались. Мой дом на том холме. Пошли. Та ёб твою мать. Гэтыя міны жыцця не даюць. Ён жыўцом мяне праглыне, ты падумай толькі, ну. А гэта наш ці не наш, я ўвогуле не разумею. Давай, сделай что-нибудь! Падабалася, што я зрабіў? А, мне яго трохи суправаджаць толькі трэба, добра.
Давай, малый, сюди. Пошли на холм. Я бачу, що тут мене хтось зауважив. Обойди, иди за мной. Ой! Да, давай, мы уже почти на вершине холма. Тебе будет очень больно! Я принесу документы. Які огурки. Меня ограбили. Где оно? Обойди, погляди. Так, добре. Місія виконана і... Эй, охраняй, пока я ищу. Як скажеш. Я не могу найти документы. Отвлеки их. Я еще ищу. Они все сбросят на пол. Бум! Бум! Где мои вещи? Ну и бардак. Защити меня. Я все ищу. Я тут бачу когось. Воу-воу-воу-воу! Що за нахер? Гей! Эй, иди сюда. Давай, показывай, что маешь. Нашел транспортную накладную. А нихуя, это просто текст. Ну, Это не я ТТНК. вылезай. А сегодня в нашем концтаборе будет футбольный матч. Вы будете гулять в футбол кирпичом. Я рекомендую, мабуть, м'ячом. Фотка. Мабуть, вам еще и поле разминовать. Арвас. Хорошо. Я уже в пути. Жорсткий жарт. Так, ну що ми тут маємо? Все? І холера нема корисного. Навичка мається. Во, ось тут є ще скринька. Які рецептики снайперські я підбираю. Так, что, куди, кому, наво ж того. Полетели далей. Колькі галоўны герой забіў людзей у першай частцы Рэмба? Ой, там же ж статыстыку казалі, што надта шмат. Дарэчы, я ж не пампаваў нічога. Пашкоджанні зменшаюцца, кажуць, так. Са станковых гэтых яшчэ пазабіваць трэба. А што тут яшчэ? О, реліквію яшчэ знайсці нейкую трэба адную. Дзякуй Богу. Давай, гэта трэба. Гэта мне не трэба. Таксама недаступна нешта. Мабыць, вось гэтае, слухайце, я возьму. Каб было больш хп. Уже потым.
З павуком я зусім не разумею. Тут ёсць такія навычкі сумнеўныя, асабліва гэтай на грошы. Ну, просто жудасць. Так, вось яшчэ кампуктер. Давай. Так, усё? Ну, нібы ўсё. Стоп, 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 стоп. А давай набудзем яшчэ адразу гэты бронекамізэльку. Пачаў чытаць пытанні і твіч завіс паскуда. Колькі у першай частцы, я не памятаю, ну, шчыра кажучы, але ж штось там было каля 200 чалавек, не? Ці 100 чалавек, ну там плюс-мінус нешта такое. Так, набыць. Нам же ж трэба 3, ці, чакай, 5 набыць камізэлек, у нас там не было ніводны. 0? У першай частцы ён 0 забіў? Не, ён пастку паставіў. Памятаеш, ён пастку паставіў начальніка на мента, і той падох, яму там гэтая вантроба пакруціла. Нармалёва так. Оля. Вось гэта заўсёды прыемна, дарэчы, было ў Far Cry, што сабакі, тыгры і гэтак далей траважэрных атакуюць. Так, перахоп калонны, слухайце, дык гэта мне транспарт мусіць бы быць. Калі так, то вось лепшая зброя на калонным. Ты опоздал. Следующая стоянка у рыбаков. Там они пересадят Оливера на вертолет. Надо найти удобную позицию до того, как его пересадят. А, блядина. Говно. Это вараны камоцкія. Як я забаўся за імі паляваць, каб вы толькі ведалі. Вось гэтая зброя, дарэчы, вось гэты рэвальвер, ён вельмі добры. Я, блядь, праебаў, што яны там казалі, але бачу лічыльнік, уже пайшоў таймер. Таймер пайшоў, куды нам ляцець? Правильно, ляцім, усё па дарозе. Так, дзе кудысьці ўжо? Хто выпусціў быдла на дарогу? Што, ёбаныя чэрці? Нахуй пайшоў. А што мне трэба зрабіць тут? Просто ўсіх заваліць ці што? Во-во-во-во-во, я тут на месцы. Курва, на апошняй секунде. Где же Оливер? Подожди. Где же Оли? Бля, ніхто мяне не бачыць. Дык гэта пастка забіла, і кулі самі забіваюцца. Ну, паладзін, не кажы. Кулі самі забіваюцца, правда. Вот он. Блакітненькі, гэта мой брацельнік, правда? Нам яго ратаваць трэба. Да якога стрэлу, ёб твою мать, ты што? Не трогайте его, засранцы. А у мяне сніпкі нема, у мяне вагнемёт замест сніпкі. Не, ну мы доўга будзем назіраць за гэтым. Чуеш ты, мазахіст, фемініст, во.
А, снипка. Лететь с вертолета. Геоли, давай! Ась ты говно. Ира, набиваемся. Шевелись! Это ж у меня 50 БМГ. То есть что тут? Шевелись! Бежим, бежим. О, ля, вижив. Бачили, як він вижив, паскудник? Олі, ти як там? А ось цікаво, до речі, їх двоїх же ж ніяк з одної кулі не знять, правда? Оли, прыгай в катер. Давай, 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 давай. Гриби. Привет! Спасибо, что спас. Крутые татушки. Сваливаем отсюда! Ідіотіна. О, Катер! Держи катер прямо! Я стараюсь! Быстрей! іди там напереді. Олі. Трави купив? Йо, грузовик на мосту! Катер! Катер. На дороге грузовики! Нет! Да ладно, стреляй! Ось так, шарнулися. Мінус. Не поспел. Молодший будет под конец гульни. Это сябра. Ага. Давай, давай, Оли, погнали. Держи катер прямо! Я стараюсь! Быстрей! Мы отрываемся! Гэтым разом я так само на його наїхав. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Грузовик на мосту! Катер! На дороге грузовики! Где? Да ладно, стреляй! Хлоп.
То jeszcze поедет куда? Черт, чувак, вертолет! Вертушка! Вы что, блядь, я попал! Он падает! Воу! Нормальніста, якшоніста. Получилось. Ты спас меня. Они всерьез взялись за отца. Он едва не отдал им кучу денег. Оли, вас все равно продали бы в рабство, даже с выкупом. Зараз акула за сраку хлоп. Вы охрененно попали, чувак. Не знаю, как я смогу жить. Я тебя знаю, Оли. Ты сильнее, чем думаешь. Пошли, у меня есть где тебя спрятать. Майкл, а сорієнтуй по сюжету, що тут відбувається. А тут все доволі просто, як у любым Far Cry. Крацей моладзь вялікай групоўкай, падаецца там 6 чалавек, яны бавіліся на гэтай выспе, Я нашел Оливера. лёталі на самолётах, гелікоптерах, скакалі з парашутамі, крацей адпачывалі актыўна і пасіўна. Грыбны сябра. Что это за место? Вось. І калі яны карацей аднойчы скочылі, то іх прынялі мясцовыя піраты на чале з Варсан. Вось, і ўсё. Рай! Аднаго брата нашага старэйшага забілі Минутку, у меня есть нас на вачах, калі мы спрабавалі збегчы. показать, идем. Вось, усіх астатніх тыпу спрабавалі выставіць на бабкі, ну, бацькоў маецца на ўвазе, а потым прадаць у рабства. А вас дзе? Ну, недзе побач. Мы сёння ягоны голас толькі чулі, мы яго не бачылі сёння яшчэ. Только не сейчас. А гэта тыпу наша дзеўчына, якую мы нават не мацаем, не тое каб. Ну, і сумуе па нас. А ты ходишь со всем этим оружием, весь в этих странных татуировках. Я не говорю, что тебе не нужно их спасать, просто я волнуюсь, ты изменился. Лиза, не бойся. Впервые я полностью управляю своей Я жизнью. знаю, ты Мне прав. Я пачуваюся такой самотнаю, мне так не хапае тваёй увагі. Помогай. Пачынаецца гэтае ныццё. хочу говорить о твоих бывших сейчас. Это мой путь, и я сам должен найти его. Просто забыў, што за чым ідзе, памятаю толькі канцоўку. А вас дзе? Можем встретиться позже. Карацей, апошні раз мы ж за вас не палявалі, мы пакуль ратуем толькі сяброў. То бок мы насамрэч выканалі Держу. сюжэтных задач, ну, не ведаю, мабыць 6, можа 8 якіх, ведаеш. Ну, зусім так вось прасунуліся недалёка наперад. Гэта што? M&M's? Ой, што я нарабіў? Еба. Оказалось, это корова, наступившая на чертову мину. Колби, тогда где В был? этом и фишка, он утек в самоволку по бабам. Девушка была такой живой, что он нахрен отрубился. Ты врут. Война, чувак! Есть о чем подумать. Ага, о том, как накурился. Я же байки травлю, Оливер. Настоящим ты не поверишь. Я вернусь. Эй, ты за пивом? Возьми мне пиво. Ну, сейчас. И еще чего. Бери. Детка, дай ему денег. Дай Хочешь ему. пиво? Ладно, я отдам деньги. Да, дай мне денег. Ладно, ладно, кто хочет денег? У меня полно бабок. Вот, держи. Кому еще бабок? Не надо, милый, иди. Там па першаму сюжэту вас гвалтаваў яе на камеру і адсылаў відосы Джейсон, таму ён па сюжэце пачынае аддаляцца ад яе. Але выдацы ўзяліся за галаву і казалі выраць жудасць якая. Так. Жопу пива! Что пьют в Бангкоке? Майтай! Забудь! Давай вдарим по самбуке! 5, 6, 7. Проблемы с подружкой? Она тебе сказала? Знаешь, Джейсон, Лиза ведь классная. Вот и стопки! Вот это? Прям здесь, то, о чем я говорю. Эй, брат, хорошая идея. Держи, держи. Держи. Вперед! Вот черт! А за моего младшего
младшего братца Райли и его пилотские удостоверения. Где? Где? Да! Райли! Где его носит? Кредитку папы, мою кредитку. А! Оливер спонсор усёй движухи. Пасля праходжання раю яшчэ кароткаметражку паглядзець пацешная на тыпу як прыквел да гульні. А штось такое бачу, што ёсць гэтая частка. Магчыма, так, паглядзім. Калі яна ёсць у Xboxе, сапраўды і можна будзе пагуляць у яе. Пагуляемся. Всё, здабылі сабе нейкага спрынтера. Там, слухайце, скрыня ляжыць. Добре. Так, Полі там бавіцца з каменьчыкамі. Мы, адпаведна, пабеглі на выйсце. А ты што тут? Найди остальных. Крыжык нейкі усё яшчэ робіць. Кая сабе дзеўчына нерукастая. Толку з яе, бляха. Ніякага. Ох, краевід які шкоўны. Уиллис, ты? Джейсон, я нашел твоего друга, Кита Рэмзи. Его купил один из киллеров Хойта. Он сидит в баре в трущобах. Как его зовут? У кароткаметража можа пагуляць на ютубе. А, в сэнсе гэта нейкі мувік? Он полный му... Там просто фільмец, не гульня з жывымі акторамі. Васа грае чал, які граў Начо Варгу. Вы лепш тэлефануйце соло. Дык ён жа ж тут яго і граў, калі раптам ты не ведаў. Гэты гішпанскі актор. Ён яго у ангельскай агучцы агучваў і па ягоным вобразе стварылі Васа. Дзе гэты клічнік? Клічнік. Эй! Вось ён. А, ну так. Вось у кароткаметражцы ён грае як актор ужо. Зразумеў. Вось цікава, чаму так удала зрабілі у Far Cry Васа, бо я бачу, што і людзям ён запомніўся. Так. Вось, і шмат фанатаў набыла менавіта серыя праз Васа. Але потым, паглядзіце, усе абсалютна антаганісты, усе былі такія. Ну, не дацягвалі, шчыра кажучы. Ты Бак? День рождения не сегодня, но ты, похоже, Санта. Я пришел за другом, Китом. Извини, его не знаю. Ты купил его у Хойта? А, это он. А он назвался... Капец, як смешно. Согласен. Перейдем к делу. Стало быть, ты Джейсон Брози. Слушай, мне просто нужен Кит. Джейсон. Но не все же тут дикари. Мы деловые люди, достойные капиталисты. У меня есть то, что нужно тебе, верно? Это товар. А у тебя что нужно мне? И что это? Спокойнее, Джейсон. Не кипятись. Убьешь меня, никогда его не найдешь. Найди. Нож. Виртуальный нейкий. И мы с тобой в расчете. И Кит уйдет с тобой. Принеси мне то, что потеряно. Я уже видел этот ножик. Ножик? Ножик? Хуёвшик. Шедевр! В нем истории больше, чем в ваших задницах. Это выкуп за Кита, понял? Не, ну то, что реликвия. Хуёвшик так. Ладно, судно. Информацию о каком-то китайском сокровище и экипаж. И что еще? Нож? Нет, не чертов нож. Его местоположение. Высветліць, дзе зарыты гэты скарб. Где зарыто это чертово?
Сокровище. Вали. Джейсон, а у цябе ж граната ёсць. Давай мы яму просто вось у гэтыя ў джинсы кінем. І ўсё. І паглядзім. Можа ён нам так кіта аддасць. Але ж не. Так гэта не працуе гэтай гульні. А ведаеце, у вас дзіўны тэлевізор? Вось я такія куты агляду, я памятаю, у тэлевізора такіх не было. І тым больш насычанасць колераў, кантрастнасць, усё гэткае. Так, я пасля некалькі гадоў мог назваць некалькі персонажаў з трэцяй частцы, а вось чацвёркі, апроч антаганіста, не і той ён такі сабе. Ну, я мяркую, што гэта, па-першае, праз тое, што чацвёрка робіць велічэзнае ўражанне, праўда ж? А тут на ўзбярэжжы няма ніякай лодкі. Чаму? Гэта проста не бачна, што лодка недзе ёсць. Прабачце. Ох. Добра, пайшло. Гэтае. То бок, калі ў цябе першае ўражанне такое моцнае ад трэйкі, я ўпэўнены, што ўсе наступныя часткі, яны падаюцца як гэта, траважэрнымі. Будь здаровы, дзякуй велічэзна вам, шаноўны, дзякуй. Чаму? Таму, што сапраўды вас, як антаганіст, на галаву вышэйшы ўсіх астатніх. Даже на бягучы момант, з улікам таго, што мы яго зрэдку бачым. Ой, я спадзяюся, я не разаб'юся. Так, у чацвёртай частцы можна было так рабіць. Тут так нельга рабіць. Вось, адсюль і праблема ўспрымання потым ужо іншых часцін. Што яны проста не дацягваюць па ўзроўні, па вось так, як ты кажаш, гэтая сцэна. Ну проста ўяві сабе ў гульні гэтую сцэну. Гэта ж адразу плюс мільён нянавісці да антаганіста, таму што гэта супрацьчалавечны паступак, праўда? Вось гэтая ідзея, пра якую ты казаў. Пра гэты гвалт. Так, малы. Не чапай мяне. Блять, я не змогу спусціцца. Блять, ты шо? Выслізнули. Вось. То бок, ну такі ўзровень эмацыйнай прывязцы да протаганіста. Мяркую, што мала дзе быў бы магчымы. Вось, тым больш гэта 12-й год, усё ж такі быў ужо цэнз даволі моцны. Але, так, чакайце, дзе тут нейкая гэтая, не ведаю, лодка ці што мне тут патрэбна? Што я не бачу на мапе ні халеры. Ой, зараз, як кажуць, такога не зробяць, таму што засудзяць, таму што знойдуцца, выбачаюся, феміністкі і ўсе іншыя падобныя ім, якія пакрыўдзяцца, якія ні халер не разбіраюцца у такіх рэчах, як сімвалізм і тому падобнае. Так, трэба прыбраць, каб яно не перашкаджала. Вось гэтае. Ага. Вось зараз ужо бачна, так? Там яшчэ наперадзе будзе. Вось, і што гэта нейкая, ведаеце, мастацкі падыход да рэалізацыі той ці іншай рэчы. Тыпу гульні занадта рэальныя. Але раней такое было магчыма. Паляцелі. Вось нам гэтая лодка патрэбная. Хойта. Гэта лодка Хойта, я так разумею, правда? Зараз мы будзем гуляць у Джейсона Борна. Захаванне прайшло. Во-во-во-во-во-во-во.
Ніхуя собі. Мене вже тут зустрікають. Да ёб твою мать, отшипися. А что это за тупая анимация была такая, что он просто голову подымает кудись. І гармату свою не достає, і ворогів не бачить під собою. Як гэта працує? Так. Ой, як довго, а шалеть. Я тебя урою! Блять. І гэты дабегшы. Зразумела, значит, це нельга страляць. Місія забараняе. Тое самае, дарэчы, было і з пісталетам. Я правяраў, пакуль вызваляў уся гэтая тэрыторыя, ці можна пасталці гэтак далей. Сапраўды, ёй на місіях цябе адразу заўважаюць. Гэта што было такое? Вось, заўважаюць, калі ты карыстаешся ціхай зброёй. Мабыць, толькі лук будзе, правда, стелсова. Все астатняе выклікае адразу рэакцыю. Бля! Я иду! Я его вижу! Он тут! А яны мяне што, чакаюць тут? Руби, круши, детка! Ох! Бегом! Когда найду, кишки выпущу! Ага, я так і зразумеў. Ой, Взять его! Он снова исчез! Ну где же? Блин, неужели потерял? так, а у нас же ж навычкі яшчэ няма, правда? Каб заваліць гэтага тлустага. Одной гранатою, а шалеть. Я не памятаю, каб хоць калісьці у мяне было. Так, каб одной гранатою заваліць яго. Раз прызму тройку глядзіш на астатнія. Згодны. Долго мы здесь будем? Пока не Доўга, чаму не? в компьютере. Надо залезть в этот ком. Блять, да сколько же тут пиратов? Дастаткова. Як мне падабаецца, як мы рухаемся у гэтым на кукішках. Мне тут скучно уже. Я там другого не убачу, які казав тільки що йому сумно. Ну и жара. Лучше пристрелить меня. Дык гэта хутенька, бачыш. Раз, два і ўсё.
Нема лячылак ніякіх. У нас адная, праўда, чакайце. Нам трэба паглядзець у інвентар, ці можна зрабіць медыцыну. Немагчыма. NPC памёр з аднаго стрэлак, каб... Не. Калі вы сюжэтная кампанія, гэта так не працуе, на жаль. Раз, два, тры. Так, усё па сутнасці. Свалить бы с этой скалы. І навычкі няма, якая б яго заваліла ў мяне. Так. От меня не спрячешь! Бум. Кажа, не сховаешься от меня. Спорю, что в этом компьютере что-то есть. DOS-система есть, бачиш? Вот он. А ось і наш ножик. И может... Хуёжик. А як у нас справа? Дзякуй, добра. Адзінае, што тут па працы накаціла шмат чаго, то я не ведаю. Наўрад ці заўтра атрымаецца пастрыміць толькі праз гэта яшчэ дадаць. Оп. О, приплыли. Я так мяркую. І куди ми, що ми? На що ми? Субнавтика? Чекай. Это мы по столе идем, правильно? Это ненадолго. То и зачинили, это отчинили. КБД нулевое. Я ж кажу. Пум-пум. А на што ён нам быў патрэбны тут? Куды далей? Как, мы отсюда приплыли, правда? Значит, и сюда. О, подыхали. А чему с собой не взять? Воу, это что такое? Час есть. Эй, Джейс, не спи, замерзнешь. Подъем. Открой сомкнутый негой взоры. Да вставай же!
Давай! А вот и ты. Нашел сокровище? На судне его не было. О, Джейсон, Киту это не понравится. Похоже, ему уже неловко. Зачем ты это говоришь? Сам не знаю. Смеха ради, лапочка, смеха ради. Не нашел ли ты компас? Это компас? Здорово. Я знаю вот что. Используй компас. Большое спасибо. Пожалуйста. А теперь, если можешь справиться сам, я иду к Киту. Ладно? Бывай. Да, як ти сам любиш казати з такими фразеологізмами, у трусиках прохладно. Ладно. Ах, які світанок божих нашалеть. Так, недзе туди. Ён, блядь, ну вось. А як так можна рабіць, слухайце, задачу? Вось ён толькі што быў тут, побач з намі, і пайшоў. І ў наступная задача, а паразмаўляйце з гэтым хлопцам зноўку. Халера. Ну хто гэта прыдумаў? Так, дарэчы, ува, зелененькую трэба сабраць, каб медыцыну сабе рабіць. Порсон CD? Гэта што такое? Так, толькі дзве раслінкі гэта мала. Давай яшчэ, во. Мішаня паўстаў. Ты зелёненькая. Ты мяне сцежаш? Ну так, ён мяне сцежыць. Хлопцы, хлопцы, ратуйте. Дякуй. Я тут агулам-то раслінкі збіраю, што ты кінуўся на мяне, дурань. Там яшчэ бачу. Так, колькі гэта пятая была? Некий лист. Старый японский лист. О, реликвия. То, что треба. О, бачите її? Это апошние, яка мені треба для навички там. Готово. Так, усё. Реликвия гэта зразумела, карты памяти гэтыя зразумелыя. А што, калі гэтых хлопцаў піраты атакавалі толькі праз тое, што іх замовіў бацька, каб страхоўку адкрыў. Видите гэты шыкоўны сюжэт. Так, медыцына. Зразумела, выготовляем 5. Да ёб твою мать, блядь, не то ты робишь, дурень. Так, стварэнне прадметаў, медыцына, лекі выготовить. І вось сюды. Цяп 4. Здой на халяву. Так, что тут у нас? Сидишь, отпочиваешь. Что за хрень? Если ты знал, куда я собираюсь, почему не сказал? Джейсон. Не кипятись ты так.
Я с тобой в игры не играю. Я просто зритель. Но я жду хорошего шоу. Дай пройти. Нет, нет. Сначала преподам тебе урок истории. М? Готов к этому? Тогда слушай. Представь, здесь мы видим настоящую иронию в чистом виде. Чёртовы япошки. Они создали какую-то особую организацию, чтобы найти забытое богатство и тем помочь империи. Но ребятки не знали вот что. Они построились прямо над этой хренью, что искали. Ну давай спроси, что они искали, Бак? Нет. Высечь бы тебя. Да, я лучше высеку Кита. Они искали Чао Сука Яна. Флагман, на котором ходил знаменитый китайский адмирал по имени Джен Хэ. Херня в том, что он умудрился скрыться с кучей добра, включая, да, мой чертов нож. Это все. Береги себя. Урок окончен. Дякую, наставник. З вас би атрымаўся выдатны лектар. Заб'ю гэтага выродка, кажа. Гульню трэба перайменаваць, гульню ў Краснодарскі край. Добры мімас, мне спадабаўся. Пацукі? Ля, мы пацукоў можам глушыць, гэта як? О! А што ты сябе паліш, божухна? Я чуў толькі што тут была змея. Чуеце вось гэта? Ну, мабыць, гэта не змея ўсё ж такі. Так, не зразумеў, чака... А, вось жа ж. Чуеце гэтыя рукі? Ну гэта ж змея. Алера, ну. А дзе яна? Ці яна за сцяной тут ідзе. Просто надрываецца. Во. За колонной сидела. Гроши. Ты погляди. Да. А чему не пишите она так? Ми. Там не что корыстное моё? Бо я не бачу ніякой скрині. А, не, воё. Толькі лячылка. Бутылька Молотова. Гроши дайте взять. Пацучынае стварэнне. Нішто не параўнаецца з магутнасцю Магнума 375. Добрая стрельба. Таню нема. О, знову. Цікава, а скуль тут у гэтым японскім сховішчы сучасныя грошы? Амерыканскія. Так, дайсці да ангару падводных чаўноў. Падалося, што тут штосьці міргатнула? О, черт! Здесь люди Васа? Ну, як бачыш. О, да рэчы, я пампаваў жа ж сабе гэтую з вады. Не пампаваў? Забойство з вады? Сур'ёзна?
Вывучай. Хутчэй. Так, контроль дыхання, не. Что у нас ще ёсць па забойствах такое цікавае? Нічога. Давай перенабівацца будзем хутчэй. Хабана! У труне ён бачыў штосьці, чулі? Цікава, гэта мяне ўбачыць, калі я буду тут? Убачыць. Блять, трапнасць такая сабе. Згарэў на працы. Так, клапотлівы геймдизайнер паклаў. О, черт! Здесь люди Васа? Так, ну навычки у меня ще размеркованы уже, правда ж? Ты серьезно? Не заховываешь мне так? Так, недзе тут было, правда? Перенабивание хуткое. Не бачу, ты згараеш ад гэтай зброі дарэмна параіў. Ну, не вельмі так. Не вельмі падабаецца гэтая зброя. Таму што на адлегласці бачыш, нават як я лежу сярэдні, яна не трапная. А гэты прыцэл увогуле бянтэжыць у сэнсе таго, што... Ой. Гэтая кропачка блакітная, ну проста ні да чаго тут. Вось на гэтай адлегласці я ўжо не патрапляў галавой, разумееш? Як бы я не цэліў. Да, сраные повстанцы. Так, там яшчэ каліматар быў, каліматар яшчэ горшы. Я спрабаваў. Ай заябаў ты, ёб твою мать, Джейсон, блядь, наркоман ябучы. Чаму у тебе так трасуцца руки? Все, вперед. Наперед. Як там кажуць, беларусы не ходят узад, только наперед. На 180 поворачиваем. Так они ищут японский нож. Вот тупой. Китайский кинжал. Дубина. Да подожди ты. Блядь, я же не ёбаный археолог. Все. Там, карацей, гэты олдскул казаў, што будзе магчымасць яшчэ набыць іншую зброю. Макакі нейкія равуць. Дык гэта, можа, ты разброеш на пачатку, а потым будзем туды ісці. Валера, ясна, ты паглядзі. Можна было так зрабіць, а не страляць па іх. Цікава, што мы сюды ідзем, хаця вось бачыце, тут крыніца ёсць святла, адпаведна, можна было праз верх. Эх, варвары,
Зламалі гісторыка-культурную каштоўнасць. Джейсон учора святкаваў дзень народзінаў незнарокка, там і трасуцца рукі. Сапраўды, так. Што гэта? Чакай, я вось не бачу, што там чырвонае. А гульня падсвечвае. А, алігатор. Ось так табе. Я Данді. Раптам не ведаў хто. Сюды скуру ягоную. Я вось не памятаю, дарэчы, кракадзілавая гэтая скура, яна патрэбна была для чагосьці мне ці не? Нейкі шлях адступлення. Играем в Индии. Лара Крофт пачалася. Нормас, паважаю. Сработало. Так, што мы шукаем тут? Кветачка, скрынечка. Так. Толькі одно месца было. Варвай, як я вчора святкаваў дзень народзінаў сябра, паўтары бутлю віна ўсадзіў і ірмайстрам сідрам шліфануў. Нормас ты там да гэтага за каўнер закідваеш сабе. Бачце, і тут таксама, вось можна было зверху проста прайсці недзе. Ля. Сапраўды у нас тут прыгода Лары Крофт альбо гэтага Індыяна Джонса, памятаеце? Блять. Кто мог подумать, правда, не? Мне нужен тот уступ. 2 ключа. Легко. Да ты ж. Это типу яно отчинить нам воду? И мы сможем зачепиться там уже. Деда, ты у гендерную зраду голосовал? Ты про что? Координаційну раду, мабуть, ти? Голосовал. И? Давай. Ты-ка что тут давай? Кому давай? Ага. Шест гнилой. Вода, давай. А на что тебе эта вода была? Так, значит, нам еще сюда треба. Коли уже на то и пошло. Так, сюда. Сейчас все будет. Курыска. Дякую Богу, так. Изи-пизи. Лемон сквизи. Так, ну что, черговый кавалачек компасу нейкага. Баба. Какая там скрыня была, я бачу. Там миготела. Во.
$26 у скрыні ляжала. Холера. Чекай, куди тут податься? О, там, до речі, ще уваход був. На холера нам треба було ось по гэтым менавіта шляху ісці. Так, мягко и тихо. Мягко и тихо. Крокодил, да. Може комусь і подобається крокодил да замість звичайного дилда. Яно ж там такое з тісненням гэтым, разумееш, пад скоро. Хтось любить ребристых, хтось шипастых, хтось крокодил, да. Как ты меня находишь? Я знаю. За тобой же тянется след из трупов. Тебя и слепо-глухонемой найдет. Впрочем, мне все равно. Ты идешь? Давай, дай руку. Я не нашел нож, доволен? Не-не-не-не, Джейсон, я недоволен. Я просил найти сраный нож, но ты не можешь, потому что слишком ленив, чтобы просто его принести. Заигрался, что ли? Хорошо. Мы с Китом тогда тоже во что-нибудь поиграем. Я нашел только это кольцо. Так оно же явно от компаса. Ну давай, засовывай. Куди? Ля, зазіхотіла одразу. Что за чудеса? Що за цуди? Предвкушение. До встречи, Джесс. Ты знаешь, куда я могу пойти, да? Не, друг. Знаю, куда идешь. За член Палыча не. И мне Пал Палыч не подобається. Я ему не доверяю. Ну як, у сенсі, я б не хотів, каб ён рэпрэзентаваў бы мае інтарэсы. Давай не так, не тое, каб ён мне не падабаецца і гэтак далей. Гэта калі скароша. Так, і зноўку нам трэба паразмаўляць з гэтым ёлупам, які толькі што быў побач з намі. Вось там цікавая бухта, не? Эй, пагада. Не-не-не, чакай, гэта перанаб'емся. Гэта зарадзімся. Заебись. Яна адрыкашэціла. Не, я не згодны. Можна абіраць прадстаўнікоў. Для гэтага яна існуе. Так. Калі той гранатамёт не працуе, давай мы зробім па класіцы. О, мусіць працаваць. Всё, реліквій ніякіх няма. Цікава, а що тут? Ля, тут і гэты стаіць. Квадрацыкл. Тут яшчэ і... І мядзведь чамусьці. Показытаў спінку. Гаўно, нават мяса з цябе нельга ўзяць. Настолькі ты ўжо бескарысны, разумееш? Хаця цікавае место было б для адпачынку, правда? Ля пагада, тут нейкі астравок, тут зялёнае штосьці ў цяні. І такая халера, так. Ай, курва, носіць цябе па гэтай мапе як гаўно па гэтай каналізацыі. Так, сюды хадзі. Зноўку трэба набыць сабе брані камізэльку. Вось. Каб было. Чакай, у нас там мы ж знаходзілі сабе, правда? Вось так. Прадалі. Карту памяці забралі. Усё, пагналі. Так. Ух, холера, тут нам трэба будзе ўверх лезці. А дзе я тут не знайшоў? Недзе ўнутры я не знайшоў гэтага. Скрыню. Прапусціў. Холера зым.
До речі, цікавий блокпост, він з 2 часток складається. Ось. Доволі тяжко було визволити його. Блін. Монтує. Я, до речі, собі не пропомповував ще гэтую навичку ремонту техніки тут. Так, недзе там клічник гэты. Знову куваран. І що там храпить? Далеко порозмовляйте з Баком. Паулік Сапечка. Аюшки. Не пам'ятаю тебе, каб ты быў у чаціку хоць раз. Ух. Тут нешта пад зямлёй маецца, ты паглядзі на гэта. Ось там уваход, хутчэй за ўсё. Ну, нарешті добегли. Вітанки. Шалёные манки. Как? Ты дурачок. А ты не быстро сюда добрался. Лично я боюсь, что у тебя пропал энтузиазм. Но, Джесс, не волнуйся. Паулюк. Кит теперь... А, Паулюк, Сапечка. Вось оно что. Выбачаю, не Паулик. Урок истории. Слушай, помнишь, Джесс? Выбачаюся. Везли богатство для династии Мин. Помнишь? Да, мистер Баксон? Да памятаю я, божах, ну давай хутчэй да справы. Вопрос, ты отвечаешь, ладно? У долбанного Джанхэ был капитан Линкон. И Линкон решил, что одному лучше, и ушел на судне Чао Янг с трюмом полных ценностей. И поселился прямо тут, начал порабощать местных, но Джанхэ, о, чертов Джанхэ, нашел и потопил его империю за пару лет. А что с Паулик, гэта марка кавы? вопрос, Джейсон? Та ну. Серьезно? ВРВ. Твой гонор назвали. Каву. Линкон? Ублюдка тоже не найти. Этот чертов клад искали все. В том числе и япошки. Весь остров перерыли. Но никто не знал. Мой старый ник. Ты уж не мешкай, Джесс. Иди. Удачи, каже. Не, чекай. Гэта занадта, мне падаецца. В гэтых памяшканнях зачыненых такое сабе. Всё. Иду прямо под обвал. Дык гэта ж капальня, што ты скардзішся? Китайцы, японцы, британцы. Всем по куску острова досталось. Да вот только все они в итоге отсюда свалили. Теперь остров наш, и таким останется навсегда. Иди спать. Так, до речі, проверить навычки. Ёсць у нас? Не, няма 0. Куды мне тут рухацца далей наперад? Мне ж трэба было вось гэтае, правда? А тут не трэба што? Гранатамі забіць. Аднаго чаліка яшчэ. А потым... А потым усё? І нічога больш? Потым трэба будзе... О! Нормально, трэба было, да рэчы, захаваць адну навычку. Каб хутчэй прапампаваць. Сюка. Чаму не кінуў? Вось гэты кінуў.
А, усё. Мы забили усіх. Так, там ваші аптеки. Больно. Ось гэта. Да, блядь, ну успокойся ты уже. Блядь, зачепился с ракою за гэтым. Я не в настроении для барбекю. Мне такое ўражанне, нібы рэвальвер. Ён значна трапнейшы за гэтую зброю, за стрэльбу тую. Першы раз бачу, каб нехта рабіў стрым па-беларуску, нешта новае. Та не, Паўлюк. Ты што? Шмат стрэмераў, калі ты перайдзеш, напрыклад, на твічы, там цэлая суполка ёсць беларускіх стрэмераў. А вось, можа на Ютубе мала хто стрыміць, то тут пагаджуся. Снайперы. Надо притормозить. Лёдь! А, во, вось тут можна прайсці, правда? Мне тут не падабаецца. Джейсон, мне падаецца, гэта гаўно, а не план. Ля, забіў. Во. Я зразумеў, як карыстацца гэтай зброі. Трэба чакаць, пакуль ён сканцэнтруецца. Але ўсё роўно бачыце, як трасецца ўправа, ўлева. Усё. Ва! Подсмалила ему там сраку, мабуть. Так, аля Малюсь, дед, а ты не ведаеш кавы Паўлік? А, слухай, сапраўды, Паўлік. Так, ведаю. Ведаю, але чамусьці неяк я не спалучаў гэта з Паўлікам. Разумееш? Так, а ведаеце, у меня ж таксама ёсць гэтае. Во, бля! Не, ну як гэта, ну? На табе. Подсмажили чорта. Камізэлечка. Датненька. Набойчики. Ще лепш. Ти тлусти. Чекай. Дик не туди, а не туди. Угу. Зараз я погляжу, що ми тут маємо. Сюди, так. Намалюся беларускаму на стрімерская суполка на твічы. Таму што занадта комфортна, а я лічу гэта ібным, насамрэч. Ты, блях, супакойся. Каб усе сядзелі на адной пляцоўцы, вядома, усім комфортна, іх лягчэй знайсці. Аўдыторыі абмяняцца таксама, але...
Трэба аўдыторыю пашырыць, гэта адразу мінус. Таму трэба сядзець у розных месцах. Придумал. Обрушу крышу. Ніхуя сабе у тебе план. Столь ён будзе абвальваць. Ау! Вы што гэта за дрыжыкі, бачыце? Ага. Добре. Просто сядзіш себе спокойно, припампаваў себе зброю, а она дрыгаецца нібы волкаша под пахаю. О! Попробую компас. Угу. Разумно. Уваходзьце ў таямнічую комнату. Ці пакойчык, што гэта будзе? Зноўку рукі трасуцца. Бачыце гэта? Курва, п'яніца якая, ты паглядзі просто, ну. Мне падаецца, гэтага скача толькі гэты маркер ёбнуты. Таму што нібы астатняе яно на месцы стаіць. Роўна. Гэты маркер скача просто нібы гэта сонечны гэты зайчык. Туды-сюды, туды-сюды. Это не страшно. Та ты шо? Не страшно яму. Давай рэвікам паваюем. Так, ну змею я не чую. Должен быть выключатель. Які яшчэ выключальнік? Ты што? Выключальнік свету? О, ты паглядзі, якія развітыя былі цывілізацыі ў мінулым, як гэта ўсё рухаецца. Знайшлі схаваны праход. Трэба 150 000 пакістантаў завецца на Twitch, каб запоўніць дэфіцыт гледачоў. О, бачите, бах! Один раз. І варан мінус. Бач, муренна. Зброя топовая, питання нема. Ой, з гэтымі пакістанцамі то яшчэ, бляха, квест. О, да рэчы, заўважце. Мы ж падалі на скале. Праўда, са значна ніжэйшай вышыні. А тут ён нават на гэтай, не ўкленчыў. Где вы, блядь? Так, а іншы там? А, яна ў хмызах сядзіць. Думаю, што гэта варан вось тут наверсе. Развели як лоха. Почему у меня плохое предчувствие? Як гэта чаму? Так, нейкая бляха храм. Ого, не кажи. Иха! Полетели вниз. Экспресс-доставка.
Фаршу надол. Что там, ногу затиснуло? Ничего, бывает. Не, ну спиною наперед падать гэта такое себе, ведаешь? Не выбраться. Логично. Спать. Еще одна будет, не? Так, гэтым разом укленчил. Ого. Ля, нас устракають. Где она была тут? Бом. Спочатку другосні скриньки, а потім уже основна скриня. Тут что? Ля, як палівний елемент ядра, правда? Заебись. Тікаємо тоді отсюль. Ось не було нас тисячагоддзі тут, і все було добре. Толькі... Рука без револьвера зараз була. Гэты. Вось мы тут з'явіліся і... Пайшло адразу все по одному месцы. Вау. Это уже кат-сцена, тут я не херую. На мне жучок, дай? Да ты мой любимый ученик. Эй, не подходи. О, так теперь ты тут главный, да? Гектор? Я тут, похоже, больше не главный. Так что разбирай все. И не забудь вспороть кита от паха до шеи, ладно? Стой! Постой. Ля, який телефон. Ты здесь главный. Гэта Nokia нейкая 100%. Гектор, все хорошо. Я снова главный. А памятаеце раздзяляльнасць у гэтых монітор, блядь, вось назваў экран. С ножом? А? Думаю, я близок. Близко, сэр. Ты шутишь? Яны ж там былі, памятаю, нейкія там 80 нават на 120 першая ці нейк, так? Давай, собирай компас. А потым пайшлі 240 пі, Ну все, 160 пі, 400 пі. удачи. Удачи зноўку. Курва, калі гэтая бляха серыя задач скончыцца ўжо. Я нешта не адчуваю гісторыю. Зноўку трэба шукаць гэтага бака. Але раней столькі зялёнага, столькі чырвонага і нічога, ой, блакітнага і чырвонага, што вочы разбегаюцца, але нічога зялёнага, каб зрабіць сабе кілкі. Та-та-та-та-та-та. Так, яшчэ кветачкі. Цікаво, супраць каго яны зараз воююць. Собаки? Серьезно? Так, плюс-минус хватит. Забили. Так, добре, пошли.
Давай сюди. Створення. Медицина. Угу. Ще 4, добре. Давай. Мапа, де клічник? Де він вуголі? Ось в тим боку недзе. Та чекайте, божухна. Ось не тут, значить ось сюди. Та ёб твою мать, як далеко істи? Давай сюди. Мироні камізелька. Так. 5-я ці ні, гэта у нас була камізелька. Дезінтегратор. Што? А гэта тырчык нейкі, правда? Не речы. Давай сюды, так. І мы цябе вось сюды. Лоп. Ой, бля. Я лучше случай. Так. Але разным добре. Хай будем. Але такое сабе, гэты прыцэл мне ўжо надакучыў, шчыра кажучы. А што ты хацеў, калі ставіў прыцэл на пісталет? Я не ставіў. Там гэта, тыпу, асаблівая зброя была. Я думаў, што гэта можа нешта асаблівае і будзе. А тут выявілася, што гэта той самы прыцэл, які ў мяне ўжо ёсць. Собакі равуць, воўкі нейкія. Бамбукавы гай. А цікавасць, бамбук сапраўды вось так расце? Такімі кубкамі невялічкімі. Так, блядь, так, куды мне бегчы? Каб пераадолець вось гэта. Валера, тут нема. Ой, так, улева трэба бегчы. Там нейкая сцежка. Бракуе тут, дарэчы, гэтых вось крукоў, за якія мы там чапляліся ў 4-й, 5-й і 6-й частцы. Троху гэтай вертыкальнасці не бракуе тут. Ось туды. Але, мабыць, все ж таки я, калі павярнуся, і на ферма гэтая знаёмая, нібы я тут быў ужо. Гэта асаблівая зброя, якая мае ўласныя імёны, сапраўды лепей, чым звычайна аналагі ў краме, па характарыстыках трэба глядзець. А ці можна змяніць прыцэл? Бо я б хацеў змяніць прыцэл проста ў наступны раз, калі я апынуся на базе. Ой-ой. Як справа, малая? Загараеш? Так, 3 часткі компаса мы знайшлі. І? Компас указывает вниз. Да? Где привет? О, что ж ты? Учим историю. Могила Линокона. Есть легенда, что он стал типа фараона и заставил местных построить ему гробницу, прежде чем Дженхэ сжег его империю. Никто не знал, где эта гробница. Но у меня есть... І зараз я нас скіне ўниз, правда? Бон вояж, друг. Не, дякую Богу. Не проблема, сделаю. А воно пытанне, як кажуць. Так, Лінь-Конг, я разумею. Ух ты, ёпта мать. Серьезно? Ля, зараз што будзе? О, отсюль можем скотч. Давай. Опа-на. Бля. Хлябалам своим по такой площине дать.
Ліфта. Падалося? Але мне не падалося, што я чуў гукі. Нібы нейкі драпежнік мяне сцежыў там. Магчыма, не, магчыма, там не зняць, не ўсталяваць абвесе нельга. Ну, паглядзім, значыцца. Высветлім гэты момант. Так, тут подняліся, сюды прабраліся, а далей што? Я ўжо зноўку ў ваду. Не, прапануюць. Скочыць сюды. Пачакай ты, божухна. Так, тут бачу рэліквія нейкая мусіць ёсць. Я, дарэчы, быў. Выпадкова я патрапіў у літаральна тую самую, бачыце, вось гэтую святыню. Толькі яе ахоўвала 6, падаецца, змей. Крыцей вось яны тут былі, тут натыкана гэтых змей. А выглядала яна абсалютна таксама. Кажу, знайдзі ўваход. Ось та гэтая можа ўваход, не? Тут карціна. Вяртайся ў той бок. Ага. Ты паглядзі, вось у нас які шлях быў сюды, і ўваход ён там. Літаральна вось тут пралезці, выйсці і там падняцца. Оба-на! Вось і вся мудрагелістасць. Давай, давай, чапляйся, гэй. А, дарэчы, вы заўважылі, што гульня перастала вылятаць? А? Шаноўнае маё. 2 стрэмы пакут. І нарэшце спрацавала тое, што мне даслаў паладзін у асабістае паведамленне. Ёсць, крацей, асабістая тула, якая выпраўляе праблему непасрэдна гульні. Бо яна крашыцца знайсці ўваход. Усё мы знойдзем. Мне падаецца, без ліхтара было б значна лепш. Вось, і крацей выпраўляе хіп. А што за хіп? Ой. Не? Так, стопэ. Я ж адсюль заходзіў. Так. А, во, боже, я ўжо спажаўся. Вось, хіп у гульні, якая не працуе з вялікімі памерамі файлаў. Тыпу, яна разлічаная была на сістэму FAT32, падаецца, файлавая. Дзе больш за 2 гігабайта немагчыма захоўваць. Вось, і праз гэта яна крашылась, тому што сучасныя сістэмы падтрымліваюць буцікія файлы. В гэтым быў канфлікт. Там нешта звязана з аператыўнай памяццю Win 10.11. Не аператыўнай памяццю, а менавіта з файламі. Файлавай сістэмай, вось, ну і адпаведна з тым, што гульня драбіць па файлах менш 2 гігабайт. Вось, наўмысна. А гэтай неабходнасці няма ўжо. Так. Черт, я подцепил от шлюхи трипер. А, во. Вось, крати. Что они тут делают? Бом. Бак, что ли, навел?
Надеюсь, если клад найдем, нам дадут честную долю. Оба-на, бачили, як я. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Я так не гуляюся. Блять, ну прицел говно, ось щиро. Блять. Ты что, малый? Блять. Эту сраку. Я твой же себе подпалил. Говнина якая. Так, чекай, гранату нема. Все, я зрозумів. Так, то бок, ну давай. Звичайна зброя. Что они тут делают? Их баг, что ли, навел? Надеюсь, если клад найдем, нам дадут честную долю. Пора уже платить. Это точно. Местных уже столько денег не стрясешь. Без шуток. На этих жалких ублюдков даже не стоит тратить время. С ними все можно продулить. Та ёптерсити, ну. Что это? Де гэты з гарматы? Сука. Это немагчыма. Яшчэ не? Ну нарэшце. Так, тут усё. Давай. Не будзе высовываться. Все? Платят за то, что я вожусь с этим дерьмом. То есть тут стоит. Воу! Вы что тут робили ободва? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, шалунішки якія, ты паглядзі на гэтае толькі. Тут прямо паутина. Ну і ніби так. Руки трасуцца жудасна. Гэта прыдумаць, гэта нерв простай зброі, каб тыпу браў лепшую зброю. Это што? Я не разумею. Боже, ну хто гэта быў? Шкілет нейкі, ну зусім не падобны на чалавеча. Если что увидите, кричите. Наверное, люди. Оба-на. Окей.
Там ёсць сэнс спускацца ніжэй? Толькі грошыкі бачу. Так, больш нічога карыснага. Торговый трос. Так, на алкогольных часто ж нерхаць зброю, каб адчувалася прагрэсія прасталявання бесу паміж рознымі гарматамі. Я разумею, але ж... Блин, як тебе сказаць? Какой-то потлумач. Уже были? Не были в сенсе позабивали все? Кислота. Туда не пойду. Это бачишь тут. Кто тебе бачит тут? Чаму яно зараз так прасецца, я не разумею. Тут же ж нема ніякай стабілізацыі, ці ж, як ведаеш, у PUBG. Ты усталёўваеш яе на сваю гармату. Даволі дзіўнавата гэта выглядае. І такое адчуванне, нібы яно стала горш з часам. Ведаеш, нібы ёсць нейкая трываласць. О, гранаты, гранаты гэта добра. Давай, бяры. Та бяры ўжо ж. Так, во, вода. Дзе? Так, ну так, у меня такого не было. Проберитесь праз гарячу воду. Ніхуя собі яны які... Очмарець. Больно. Мне это поведомление. Заебись. Может, тебе у мышку под лазер некая пусть? Пусть трапила. Не, але ж курсор-то звычайно не трасецца. Не бачу, штосьці вядома ёсць такія нейкія пылінкі. Тым больш, што два коты. Як не круці, але хочаш не хочаш, яны вось паўсюль свае гэтыя сляды. Давай паглядзім. Дастаць не дастаў, але... Не, ўсё роўна, бачыш, яно ўсё роўна. Таксама скача, як скакала. Тут, кажись, кислота. Я туда не пойду. Так, где мои гранаты? Так. Ведаеце, што? Вось так я хочу зараз. Бо там кулямётчык гэты, ён жыцця не дасць мне. Бля, тут что, мне трэба было их забивать? Ну вось як? Вось як супраць гэтых ваяваць, калі яна тут?
Побегли. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Прорвали дистанцию, чекай. Блять. Напужал, курва. А поглядите, выключены автоприцеливание у наладах. Наладим. Кіраванне? Не, навряд ці кіраванне. Працэс. Конвертаваць, чулліва, адчувальнасць не. Паскарэдне мышы. Мабыць, не тое. Каліброўка не, навряд ці. Гук. Аўтаматычны прыцэл выключаны. Часам, дарэчы, здараюцца ж гэтыя багі, якія тычацца прыцэльвання. А гэтым разам... мабыць, гэты шорт пабег туды, і таму ў спіне выявіўся. Так згасі спачатку сябе, потым будзеш хіляцца. Халера. Спачатку пахіляўся, потым выкарыстаў. Теперь мой. Та же дверь, что и раньше. Тады хаваць. Тады гэта проста бах. Больше нічога не можа быць такого. Давай, прыціскайся. Шкелеты, слухай, іншапланетныя. Сезам, откройся. Кінжал мусіць быць унутры. Дарэчы, уваход тут таксама ёсць звонку. Што мы маем? Тут гарачыя гэтыя крыніцы. Як назваў наш Джесси? Серый, Кислотная. это несет от меня? Давай сюды. Нам наши пяточки подсмолило краху. Стоп, не сюда. Похоже, я первый гвоздь за сотню лет. Фактично. Давай похиляемся, пакуль маем магчымасць. Ля. Шляхетны. Сядзіць, нібы цар во дворца. Што гэта ж зрабіла? Недзе тут штосьці жыве. Паглядзець. Ён за сценкаю. Правда ж? Так, ён з правага боку. Выкарыстоўваем компас гэткі. А, яно ўнізе. Знайсці сапраўдны ўваход. Тут ёсць сапраўдны ўваход. Чакай. Што яны шыпяць на мяне тут? А гэта як сюды пролезлі?
А што яны, чым яны харчаваліся? Бляха, гэта блакітнае паскудства. Так мне не падабаецца. Да. А парень был совсем чокнутый. Драконы, драконы. Я мяркую, што гэта будзе вынесена потым падчас праходжання сюжэта, так. Ну што, давай. А вертыкальнасць не выключана. Я ва ўсіх гульнях выключаю яе. А адкуль тут столькі ўжо попелу гэтага ці... Воу-воу-воу-воу-воу. Нет, нет, нет. Ай-яй-яй-яй, хутчэй, Джей. Шалець. Все, выкраскаліся. Линь-Конг, я мяркую. На этот раз нет. Ты нашел? Нож? Гробницу? Да, нож у меня. Я иду. Встретимся у меня. А чаму ён нас не сустракаў? Кожнага разу ён нас сустракаў, а тут не сустракае. Ну такое. Так. Дзе во яно, во. Вось гэта мне трэба завершыць больш місій. Давай. Вывучаем. Угу. Сэнсе, а на што гэта? Боже ж мой, як гэта па-дурному называецца? 3 хп і 5 хп, то бок, типу, у натоп я магу кінуць гэтага шаліка. Так, півосна гэта выглядае. Так, павучкі, змена. Гэта карысна. І тут у нас што? Больш місій. Зразумеў, пацягнуліся. Так, мы ж там далёка, правда, ад цябе? Звычайна гэта так выглядае. Ой, зараз паспрабуем зняць гэты прыцэл дурны. Окей. Вось гэта моя хата, не? А, тут у мяне хаты няма? Дзе б я мог сабе абсталяванне вымяняць. А дзе ён там мяне чакае на гары? Чуеш ты? Давай магу сябру сюды. Ты нашел его. Ладно, давай сюда. Сначала Кит. Ладно. Он за дверью. Вось так на слово поверу. Нужно отдать должное китаёзам. Когда они режут тебя, они делают это кроваво. Представь, что тебя им убили. Все равно, что быть убитым пером Шекспира. Малый ты як? Прошу, хватит, прошу, умоляю вас. Я больше не вынесу. Джейсон, вытащи меня отсюда. Умоляю тебя, умоляю. Ты должен вытащить меня, друг. Я тебя вытащу, Кит. Да? Обещаешь? Обещай мне. Да, кстати, насчет этого. Я ведь щедр, да? И я бы хотел отблагодарить тебя, знаешь, правильно, по-мужски. Ты сказал, что мы сможем уйти. Не-не-не-не-не. Я вообще сказал, что Кит пойдет с тобой, но ты никуда не пойдешь. Мы выйдем отсюда! Выйдешь, когда я разрешу.
Возьму тебя окровавленным. Люблю мясо с кровью. Далей. О, дикая бойка. Минус мачете, минус нож. Вы такой неласковый, а? Оп. Нормас пошло. Путенько. Достал тебя. Джейсон, ты уверен, что он мертв? Идем со мной, я знаю безопасное место. Сонне уз'єднання, кажуть. Що поробиш? Не, до речі, бойка могла б бути і поцікаві, правда? А то зовсім ніякі два екшони зробили і все. Дейзи, Лиза и Оливер здесь. Теперь и ты. Постой. Не говори им об этом, хорошо? Ладно. Мир сошел с ума, друг. Думал, смогу сделать все сам. Не вышло. Ты еще отойдешь от всего этого. Я не смогу. Я найду Райли, и мы быстро вернемся в Санта-Монику. Райли мертв. Прости. Он пытался бежать, и его пристрелили. Мне жаль. Боже. Нет, Райли. Привет! Братан, что с тобой? Долго рассказывать. Поможем ему. Они убили его. Вас и Хойт, ублюдки. Одного брата не хватило. Я их достану. Всех. Клянусь. Джейсон, что случилось? Да все, заебись. Мертв. Тебе нужно это пережить. Останься здесь, я помогу. Я могу помочь Просто тебе. не приплетай сюда нас. О чем ты говоришь? Мой брат погиб. Я должен справиться с этим сам, ладно? Ладно. Я буду здесь. Так, завершаем миссию. Вось, будем рыхтоваться уже до працы. Все. Так, адзінае, што б я хацеў зрабіць. Так, цытры, кажуць, аднесці. А цытра дзе ў нас? Окей. Недзе далёка была, правда? Во, вось тут яна была. Брамы храма. О, давай сюды. Тут мусім быць у добрым адпаведным месцы, каб сабе зрабіць. Продаж сюды. Палепшыць магчыма ці не? Любімая зброя, вось гэтае. Змяніць? Не, яна не змяняецца. Так. На 5 зорачак, а я памятаю, што пісталет гэты магнум, ён у нас быў на 3,5, бачыш, што бок яму не бракуе урона у параўнанні з тым, але проста прыцэл гэты, ну ашалець, які гаўняны. Мне так не падабаецца. Сін-Сіці, вітанышкі, вітанышкі, мы ўжо завяршаемся, на жаль, ты позна прыйшоў. Так, а ты зразумеў, чаму ён такі ж зашуганы? Да я так разумею, што яго гвалцілі проста вось і ўсё у гэтым падвале. Там жа ж нічога не распавядалася пра гэта, магчыма, нешта будзе напісана ў тэкстах, якія суправаджаюцца заўсёды тут. Вось. І гэтая тухня, а ў сэнсе тухня, што ты маеш на ўвазе? Патлумач. Хаця не гэтая, блін. Адзінае, што ўсё ж такі у гэтай зброі добрая. Як яго? Так, гэта яшчэ рана.
можа прыхаваць яго гэты навычку, каб потым, калі трэба, узяць. Лук. I've got a look. Лучнік, лучнік, лучнік. Скуры нам не патрэбныя. Каменная сцяна. Такое сабе. І гэта што? Вось гэта добрая рэч, слухайце. Так, забейце ворага, потым выкарыстаце ягоны нож. А як гэта робіць? Чакай. Паглядзець навучанне. А як навучанне паглядзець? Ось так, трэба абвесці. F і потым... А, потым на левую кнопку. Разумеў. 3 разы. Ну вось гэта будзе карысна яшчэ, я разумею. Так. І гэта не трэба будзе ўсё потым збіраць. Вось сюды я укладуся. Так, добра. Давайте мы сюды гэтае... Захаваемся. Вось, пойдзем зараз у рейд. Я пайду працаваць. Так, кожны раз, пакуль Джейсон швэндаўся па пячорам, гэты баг, які выкупіў Кітана, невольнічым загвалтаваў яго. А, вось такая гісторыя, жудасна. То бок баг карыстаўся момантам, паколькі разумеў, што мы яго вызвалім усё роўна. Жудасць. Я дык, калі малы праходзіў, гэта не зразумеў, а невідавочна, на маю думку. Просто нейкі шызік прыдуркаваты паказаўся. Ну так. Моцна так прыдуркаваты. Так, добра. Давайте пойдзем, шановныя мае, у рейд. Хто ў нас апроч Раліфа ёсць? Мы ўчора былі ў Раліфа. І больш нікога. Таму да яго. Вам велічэзны дзякуй за прагляд. Спадзяюся, падпісаліся, падабайчку уляпілі. Пойдзем глядзець да Раліфа Спайдермена. Вось. Заўтра, магчыма, не будзе стрыму, таму выбачайце. Вось, але як ёсць. Як заўсёды, падтрымайце вольных беларусаў, падтрымайце Украіну. Мы пабачымся ў пятніцу дакладна. Таму надоўга не развітваемся. Усім пакуль.